who was the last tufunga who navigated with the stars, and who built the boats the traditional way, exactly how the ancestors were. It was not Samoan, not Tongan, not Hawaiian. Yeah. It was Micronesian. We had to go all the way to Micronesia, find this guy, and help him and ask him, would you please teach us how to navigate using the stars again? Because we lost it. Oh, if I pay le mele o se sosoani atu le nai le mata upua. That's where I think o le malam lamar to tele at tala atu le no we se sana fasili I le mata upu pe so point to fa popo. You're more than welcome to hop up if you agree with us or disagree with us in what we're talking about. Feel free to come up. This is a dialogue. This is a conversation. A little say, we're not pushing our beliefs on you, but it's good to dialogue. To tell us what you think and where your views are, and we share with you and see if we come to an understanding. So to tell to let me know. Please ask what you want to ask or say whatever you want to say. Can you hear me? Sorry. Thank you, pretty. Yeah, we can hear you. Yes, sir. There's a question in the comment section. I'm not sure. Mm. He caught up on it, and I asked him to join the live. Scout, he asked about a lady got a malu, a tattoo. I don't know if it's a pea or a malu that he's asking. It's been I think it's been over a year. Kalunga karpe ar kenge le karango Scout. Oh, yeah. Okay. Yeah, I think I've seen this one. Oh yeah. This is open to anybody who can come up here and say their view as well. Right. We're not here to say my view is right and yours is not. Ole conversate. Yeah. I say kau whakatikari ua le fo koe. E fo ingai. Da fole le ka unga me tu like technical difficulties here o la ve fo ile le fionga na fas. Yeah. Ale manga ia ka faso. Ai ia si o ia sanga malama lama o sanga fasi malama lama. Afa malama lama ako. Su mai fio mai fa ngot pusa le lunga fa so mai fo iso lo po so o lo no fo mo ila tatu fa so nevia. It's the Malo for me. Your view is frozen. Yeah, ngalang o le ya fo ila kalakal kamala o story de bele kawai Lucia ma Ukraine pa ole ola uia wa ai ma sa uia kilo de ila maka upure ka kala mo le fi esere makanga o wa foi e fai ole e fai ka ko sa mo le ko inga me fa e do ka ko uma o wa foi o ngisi o ka ko e le tau wa ona ka ko e fai le ko inga ko na fa pe o le o kala ma makaua ma menga ko ma yaso nga mua po ka ko o ke ele se mea la la yo ka ko e fei ka e fu yo ka ko uso mai konga uso mai fiki ele se mea la ka ko e fei ka fu le konga ka ko e o pongi le a fa mo o konga re ko inga ia ko e ka abere la ko ako o ka ko ke o fu e fa le anga ma fai kala ele ele ka uma ave se la ko ase fai la whakainga fai o ka kou le maua ka ko ako o konga le ka la ko pe a le whaka ko e maua ka ko la so ko whana ngonga venga le pe ka ko ako ka fai mai fai ka konga pe ele mangi es whano
ai longa manga ia se fa mera Claro. ia ka ko foi maka ko fa so ku iso ka ko uso ma ku finge ma nei lo mala malama pe e loa ai musu e a foi ngani e fai me mongi ma fai me ko fai e o ia ma ko se mongi e nga re kala ko le bo ya malo se fo no fio Malo scout. Malo pasavan. Ba ia ka ko fa soa. Ba ma ia foi le topic lenga mai le mang a meru so scout i le valeo e o i fa fine ma to mai ta i foi fa tama ono o si ma fine le na tala na songa o ilena tu lo lava lo so na tala na pea ma vea ma songa imiti o si to fine foi o io fa tama pia fa tama foi le si to fine e ile mafu anga ele ona ngata le pe ale al tama ta ile mele ngata ile pe le malu le fa ile fusi ona saile ata tu tilo nei ile pe ale tama e o au tafa lo no tutino sa ele sa tapula i se tama ona alu i lunga i le tilo le melo ele tutino sa o se tu fine po se tama ta e o ai mene o tupunga tau e fa pena ia le tulang ia o fele le to fine le na o la uia fo tuanga i nai tatu tu fa fine io fa fine ma la tu fa fata e te ono mea o ia pe fa fine e te ono mea o ia i le pe a veo o ma songa i miti ai le ta ino sa malu ala na faila tala le anga o le maule o lai ta mau wai ia le asocio fa fine i Samoa fa fine fo ina mua i malai mata ita ile asocio fa fine ai vai le tamali ile o foi se Yuli Allen Alova ai se tamali e pito isili ona longo ona tala ta uile la langi ato o mea umana te fai everything that she did was feminine. I all le two way Alan Alvo, but Alan was a choreographer. Alan was so proud to display his display the sovereignty. He was proud. Ole tulang foi it was supported by the lead, what's her name, Warren. Dessa havia Roger Warren. Oh yeah, yeah. Yeah, ata ole asocia fafi. To wear the male better. It doesn't make you less of a woman. It doesn't make you less of a woman or make you, but absolutely, it makes you appreciate both sides of you. You know, both your feminine and the masculine side of things, because you're actually unique. If I've been off with e ono mea le tamaitai tu sape po oio se fafatama ele fai o lau malu o lo ia na manatu ai aso so to finangalo no mane aso dei o sole meo facile po ia le lau ia ma ko viewers le mo po ia. No, the reason why I asked the question, Mavakwilo, Silila, if I want to hear you guys' opinion about it, because ako mau fao le pese le usui Samoa, le ka'u le pese le ia king ko ruang yo mai siki ka le ia. So peala le yeah. Like my opinion, si kala sila ko ginga wai rin fa sa opinion na ay ko ginga maro. Olo kusole winga fa lo si The reason why I